So I am just one person. Yes. Maponga is fighting me, Zigo is fighting me, Mparinga is fighting me, Marufi is fighting me, DJ Sparks is fighting me, and now there's a hired professor. Zigo is fighting me, Zigo is fighting me, and now there's a hired professor. Zigo is now the VR specialist with a certain rogue professor. Zigo is fighting me, Zigo is fighting me. That's why my brother Chwenga was trying to run to the other study, I get quiet, Mandara. Because if he was genuine, angade akadzoka up. Akaito fact check yake. I know he does that. He fact check people. And that's not makando atichi magaya akati zvakati. Ningi akati zvakati. Maparinga akati Jesu akadaiwo. And he does that whole player or say waita zvanoita izvozvo. Aditi. Ngaito izvozvi zvataita izvi. Angadai akadzokera, he knows. I think akazviona kuti chinhu chakaoma chakandisunga. That's why akafara pakabuda chekumandara chiyakabva amhanya akati aiwa pane zvakuitika ngatipota vatiza. If he's a genuine man, kadzoke mucontent yatakadiscuss. Ataurawo zvatiri. Ini ndakati zvakati muvhangeri akati zvakati. Ndakati zvakati muvhangeri anga. Ona izvaitwa namuvhangeri apa airasaona apa. Ini ndakati zvinhu zvazviri correct. Haana kumboita zvakaenda kumandara. Both unlike Mandara haina kutova Mandara yanga isikuti aiwa Mandara yanga isingataure iye. Mandara yaita zvinhu zvayo. You see, we also see a deception in everything that this man is doing. Now he throws names. Dzikurwiswa na Maponga ari kundirwisa, Marufa ari kundirwisa. Why should isatina basa nokurwisa na Chwenga? Even patakaenda mudebate, takaenda for the love of the truth. Kuti chitofara chokwadi apafanira kuti kana isiri kunyepa tauya nezvatinotenda tasisa background. Tarisai. What the prophet is doing is okay, ngatitarise zvakataurwa komana. Tarisai isiri kuti saka tasununguka tauya. We are not even hiding. Iye ari takaona program ine kuti Zigo is doing the video. And you say it's actually a joke, I think. It's actually a joke. I think I'm going to tell you. It's actually a joke. If he really means, if he really wants to save one, can I say that for gain, of fame, Diano Taura, and a big mouth and what? I think I want to be honest with him. If he loves the truth, I'm not running away. And unfortunately, he's complaining because you are fix checking him in his absence. No. It's not in his absence because he's actually responding to this. But it fix checks you also in your absence. You know, Zagano Kataura Chokwadi, even Osipo. Nagodaria Garamandi Sipo, Chokwadi, Tarisa, most of the results. Why am I worried? I presented the truth. Why is he worried? I don't know what Wakamana. Musane Sege, Ragaguza Chokwadi. Tarisai. Why coming on? Because we are not examining what he is saying. We are examining what he said. What he said. And what you said represents your presence. And did you say this? But why professor? We are not going to speed anyway. Whether Zigo, I find Zigo are lunatics. I don't care if I presented the truth. I say, okay, scrutinize and the truth, it always defends itself. That's true. We're not afraid. I think our ones also hapana zvavarikubvisa kana kuwedzera prof varikuti ngatitarisei kuti pawati panda tembo ichokwadi wokupa mavhesi aratidza kuti pawati panda munhu gwayana every day, was that even possible? Ko majews anga asiri kune tembo anga diaspora aenda kuti what are you saying? And everyone is saka he knows the outcome. So he started playing kuda kutanga kutuka vanhu, kuda kutanga kukanda mawedzi, kuda kutanga kuti hey one zvawarada kuita, hey andiri kuziya maresults vada kuspina chinhu. Vada kuspina chinhu kuti chinzi Marufa akawina. No, win for what? It's about the truth. It's the truth that wins. Ini ndinowina kuti chi? Ndoda kundibvunza mafinal words.
think yave ndomafana wedzera ndakutaura asi ndiri kuzama. No, again, we are not trying to spin anything. Yeah. We are just checking the facts. Yeah. He can also check the facts where he is. Look at what he said. Look at what Maruf said. Fact checks on what we are saying here. Ngaaite program achiita zvaakaita zvekuwandara zviya. Ngauye futi paine. Ati right, vapedza. Vhiki rino ngatitarise zvavakataura. Atange futi achiti apa. Pakanyepa. Tempo wakanyepa. Tempo yake iripo apa neapa. Wedhira warikuti ndio riripo paGreek harisiriro. Wakanyepa. Ngachika aiteka is allowed. Dambudziko he had brainwashed many people. That's true. Brainwash one, and you see one and you see one wake even one facts. One utuka gava iro remaromo. Professor wazodai Mukamburi chichi wapera. No. Aiwa. Do one wake iwa definition one tuka wachipota. Dila nema idea. Satina watatuka. Kana ipana atuka nani. Wana wake chongo nyoto. Nemu ancha kude marufu. Uri kutase wakuita content creation. Facebook, YouTube, content creation. How do you appear on Facebook? Usina create content. You must be a content creator for you to be accepted on Facebook. Because usina content out trend. You must create content. So we are all content creators. We need to create content. You know what you mean? Creator, but we are content creators. Don't you go on a platform for Facebook? So Karokati mama content creator. Yes, we've been content creators all along. Taka to create a content. So it's not factual. Amusmane asha nemsuye sabata. Sabata rovulo kuti asha ere. Ore taka asha chemaya, handitine maya kaztora chiwe pakataka kuzvapura vanhu vakangwa Okambura. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist.